Musesi atu atiani ndini wa Facebook ni Mutongo TV nina udho changu manyithie. Kanisa wa Precious Saints Dominic Church ulawi Kathivo Kitui udhuiloni wasya niwendeeye na utala wasyo munene itina wa Nzangili kutwaiisya ung'ei masaani ma utuku wa kuamukia umunthi na kusemba na miio ya wasya ya lato wa Silingi yana na miongo nyanya Kiko kini cha keli vala kanisa usu unoyiitwe yingi matuku 23 ma mwai muthelu na yungami wa kanisa usu utongoiwe ni mutavan'ya Festus Malombe ni makulia enenthi alama tonya kona miio isu ithoow'a makune livoti kiseseni cha polisi hilaki bakubi na moones maschalo nukutovingu ya blinki wa maubo. Kanisa wa Precious Saint Dominion ulawi Kathivo Kitui udhuiloni wasya no vithukiwe ni Nzangili utuku wa kuamukia umunthi na kusemba na miio ya wasya kimantia Silingi ngiliani mwana miongo thana kwana na mutavan'ya wa kanisa Festus Malombe ni kana uone savali wake ni Nzangili isu siyetwaiisya ung'ei kanisa ni vala wombola kana matuku 23 ma mwai muthelu ni kutwaiisya ung'ei. Ninye in charge wa kanisa utungamite witwa Precious Saints Dominion Church Ministry ya Fountain of Grace na nenda kwasya miona mubea kwa Ngai utuku wa kuamukia muthenya wa umunthi matuku 9 mwai wa mbere mwaka wa 2023 ni masyo kingi o abutaniazu kana ingisu malika kanisani o kwanza tuteomana na ne makwiye mixer ya yama ya 16 channels ndune ne magwiye amplifier ya MOSFET ya 5000 watts ingi ne magwiye microphone sia sure na magwa microphone ya waya golden ula sionde nitasia lato wa ngilithe ya na zimwe na miongo nyanya. Malombe ni wa makulia enende wala makuvikiana kuona miio iku kuna livoti kiseseni cha polisi kila kiba kuvena mo kana kuvicha livoti kanisa ni usu imenda mikatita kudhoa miio isu edheni makuvikiana kumiona ithoow'a bakuvena mo 23rd mino graziendo isu netwasisye na twaboya na twekio Ngai nondo twaina conference ya youth na indi netwethiwe na ung'ei kano ando tutona kwasya ti andu aseo kulika kanisani malikilo na nzia tuteomana na malika ni methiwe magitukuia ni mosie mixer na mosa hot and dryer blower iko na aketo na masyo kamosa mutungi wa gas na masyo kamosa microphone receiver ya sure na microphone sia sanitizer microphone zero mono ingine wa kule serikali kubingilela osese kisioni kicha Kathivo vala siko sio ung'ei sikathiite muno na enende kwasya maleo kweselanzia sia ung'ei ningwenda kwasya kumyo appeal kwa the public ugezo komana na siendo hivi si ithoow'a ni mali ya kanisa ni mali ya kuthukuma Ngai kutethia wia wa Ngai kunongo kulie kwa ndaya ndukathoe sindu cia muthembozu wona mundu kuta sindu cia muthembozu second hand mana kana ni mali ya kanisa yoiwe kanisani na nitwo kulia kwa ndaya ne kana weza kwithia no report kana no kwatanio na itu kwanzie leto nekana na Bishop Joseph Nganda mwene kivilo wangwata ni atavanyama Evangelical Alliance of Kenya ni umani havanene Kiko kia agenda maofisa mosese kwa kiliwango sio sese kisioni ki nikienda kupetanga mwene ndina siko sio ngeni ila sithito imotunga netina ila masangilita aya matwaiisya wanangiko ila mundu akona bebata kwa sindu asitowetwe na yute yingi na kung'ana kwingi kwa thaithi o se ithoow'a munini o sekenda nange wa Ngai nitukumiokani munene kwa mundu wa muthembosu mundu etha atunga maendeleo ma kanisa itina atunga maendeleo ma ndu itina no kwitha watulando ingi ngo twikulia security agencies methio nundu wa kanisa vala wi bakwe muno na kisese cha serikali polisi metha machuma lotuku na maitembea na maisia kuku thaithiwa na kula kukikalando
kondo sobya mu akelo mo wicho dilivota bilingwa movo kuma Kathivo ile Kitui cha udholoni wasyo kaunti ya Kitui. Nito Onesmus Chalo.